Sveiki, kaip sekasi? Tikiuosi, jums sekasi puikiai, jums sekasi gerai. Ir šiandien mes mokysimės naudininką. Today we are going to learn about dative case. Naudininkas. You know that accusative case indicates a direct object and dative case indicates indirect object. So, if accusative case, aš matau draugą, I can see him, direct object. And aš duodu knygą draugui, I give a book to my friend, it's knyga, it's a direct object, so we're using knyga in accusative case. And for whom? Draugui. Draugui. For my friend, to my friend, it's indirect object. So, draugas, draugui. Draugas, draugui. Draugė, draugiai. Draugai, plural, masculine. Draugams, draugės, draugėms. Draugui for my friend, draugiai for my girlfriend, draugams for many friends, draugėms for ladies, draugėms. Accusative, direct object, dative, indirect object, draugui. So now we're going to learn for me. It's man, dative case. Tau, jam, to him, for him. Jai, mums, jums, jiems, joms. Man reikia, I need, man reikia, there is a need for me. Man reikia, tau reikia, jam reikia, jai reikia, mums reikia, jums reikia, jiems reikia, joms reikia. Draugui reikia. Draugui reikia mašinos. Draugiai reikia namų. Draugams reikia eiti namo. To go home. Draugėms reikia važiuoti į parduotuvę. To go to the shop. So, if we have a name Jonas, Jonas needs bread. Jonui, a dative case, Jonui reikia, and we know that reikia ko. Reikia ko, a genitive case. Jonui reikia duonos. He needs a bread. So the question is kam. The dative question is kam. Kam. For whom? Kam reikia duonos? Jonui reikia duonos. Kam reikia namo? Tėčiui reikia namo. A dad needs a house. O tėvui, father needs a house. A dative case. Mama, mamai
Mamai atnešiau gėlių. I brought flowers for my mom. Sesiai nupirkau automobilį. I bought a car for my sister. Broliui padovanojau bilietą į koncertą. I give as a present a ticket for a concert to my brother. Tėčiui. Plural. Tėčiams. Tėvams. Mamoms. Sesėms. Broliams. Broliams. So this is a dative case. Dative case indicates indirect object. So we're going forward. I'm glad you are learning Lithuanian. Aš esu labai laimingas, kad jūs mokotės lietuvių kalbos. Genitive case. Kalbos. Lietuvių, Lithuanian, it's genitive case as well. Lietuvių kalbos. Iki kito karto.